spot like Pardon. Light spot like Pardon. Shaduan utrain kiuring kabaru. Shaduan utrain kiuring kabaru. Dajing kenyang Bakhuid baduling dotrai ngiainu. Shaduan utrain kiuring kabaru. Tohin snong yo jisu naga bentaga naga step naga bentaga jinga ke jingka ku jungo barno ni ITU ya bahar ke bri van shom retreat lais ni ke inner healing retreat ya calendar retreat alwa ka bor jisu nang sei so hapo bahar ke bawan snap ya ke tino tribe and duai ben dup sharpen koi daga bor jisu ha kerteng upa balkon badomen sim Bakhuid. Amen. Kajinga jungo trai jungo Jesus Christ, but kajingi jungo bleng. Lem but kajinga silok jungo mensim Bakhuid. Kindon renka but pi barong. Renka but pi ru. Kohimen ko para tonginan IT hao Jisu bahara kajing to jungi. But nginang karpadi hao Jisu ben kuid ingi nginang yasno na ka kitab Jeremiah nongya tolepa. Ba u Jeremiah uting namar ki priyo ki ap. Ban peniak ia u namaru kran ya gajing shisha. Minang yosno ya kaju kane kapak na ka gospel rubin tagasni. U Jisu ula tre ya ka bor trai ula penpau ya ka borok u blek ula le ya ka mono trai yang tre ki bru ki lai siya. Bun si na gajing im jongi ni don hapo jongi kane gajing long bani si ki bru ki bakran ya gajing shisha. Kapakatai ya gajing im jongi kipa persam ban ben bait yagi don ki por ni dom bitare ki kimi ki pa ki himen ki para jagi yagi ba khalor jagi aba ki ben bait yagi to ina pan map na Jisu nagarin da ki por ba ro nila ki ba nila yale persha yaga jing shisha yaga jing kuit ke jogo Jisu bet yek ma yegi sai kuit yegi na kini ki pop baro na mangi long ki non pop ni long ki patmar bar nga phala How brave and poor baro. Balaki ko men ko para. Mara ko sibule. Dajing berkat. Dakikin yakam. Dajing lekre. Dajing lekpalachunga. Dajing lekpalachunga. Dajing lekpalakrawe chunga. Namar kata nakar Maria Bakhuid. Kabaysa Kristi. Yakyan berkibui. Balaki ko men para. Baluai na berkat chunga. How tribe blay chungi. Ublay badan board baro inu isune yangi. Barandala ma pigi pop chungi. Unyalam yangi. Shaka jingim bam jeka. Amen. Trai kindrat ko blay isneyani. Trai kindrat ko blay isneyani. Christuma ko Christora kono penim jongi penim yani. Trai kindrat ko blay isneyani. Trai kindrat ko blay isneyani. Christuma ko Christora kono penim jongi penim yani. To ngin Dubai. Ngin Dubai
lempa ke jing asylum janga Maria teisuti mindagas ni hagasni sai jai kabanang jan ba ke jing ben kare yaka nagabinda ka paska inagar padio jisu ben karko yagi ben karko yaki bapangi ba shitam ben kai tiki inang duayo nagabinda ka jing jan thai bam jikut min siam jun gil person kon iduayo nagabinda ba ke yam sozi na ga jing kwan jagi ba ko toy ki ba pam ki ba shitam ki ba sa jing jar ki ba sa putla तो आई बागे जिन त्रे काम जंग जिंग इसने जमे कोत्राई नि करपार कनपन भाई बे ये की दोनों जंगी नमार खलंग मा में गिमला बन बन स्नो भाई ये में दाउत्राई जंगी जीसु क्रिस्तु कोन जमे उबा इम बरसन शारिंग का बट में हागे जिंगेलो कवे जंग में सीम बकुई उबले जिनो ला जिनो Amen. Jing pulena ke kitab uceri maya utrai la kan te hanga tengala te mela kan I hanga ki kam na kai chong ki en rei ngala long kum ikun lang broad ba lui ibala sha ya lam sha ka shodo ngam shem te ba de ko sha ya na bakila yesla ya ki kam sniu ki ya ong ya ngin ya khet pendu ya ding habau dang sai so ya ngin an kat no ya u na ri jo ki ba im ba ya ka teng jong u en om kan mau shu en rei ko try ki ba me u ba bi shar ho ba ten ju ya ka nut ba ka jing por khat ai ngam yo I ya ka ko jong me halor jong ki na ba hame ngalaw pen shat ya ki kam jong a ka tin jong try Sambil kembal, Bruce Pak Pakau. Try can run, come lay jonga, charming up everything, yana. Jonga, ngapet risha.
kibab dia katin kibabat skem ya ka da ka denun kabaho bat kababha bat ki pensiso da ka jing ya sha kaburom bat ka jing ya ro ya mi ko grace Yaro utrai, o Christ Jesu, ye jodons na ka gospel jomu. Utrai don rengka batpim. Ringard batpim, Kajing puli naga gospel Bakhuid kat kum ya anis. kabrom hami kotrai. Habakile yosno ye kiktin jungu Jesu la don katto katne kibala om. Uni ude shisha unnongya tolepa. Kibe pa kila om uni ude u Chris. Henry don kibala om. Hato u Chris unwan na Galilea. Hato gajingto kamshim om. Wa u Chris un hiar pateng na u David. Padunwan na Bethlehem. Kanongari ha kabala shong u David. Kung kaladon gajingya kajia hapadeng upaid ba syapang jungu. Don gibak lakwa ban kemiyaw. Henry amshim don baktak ti yaw. Kishakri temple kilalik pai shaki lindo remba baki parisi. Kibalak liyaki. Bale pim shimwan yalam yaw. Kita kishakri temple kilajilba. Ompat judan ubakaran kum uni ubriu. Ki parisi kina pai ketini ki. Hato pila shukor mapiru. Hato la judan uwe na ki ramba ne na ki parisi ubalangi hau. Henry uni upai bur ubamtit eye yaka ain ulong ubalatim. Uni kadamos. Uta ubalale ya kendo ya ujisu menchua. But ubalalong uwe naki ulalong ula ong haki. Hato ka ain jongi ka penrem ya ubrio kalam da yosno shua na u bat dat tokit ayu ule. Kila bahitin hato biru pide ina Galilea. Da it binia but pensyen ba Amdon unang ya tulupa uban mi na Galilea. Kunda kilaya late no shala in la in. Ka gospel John utrai. Kachinero ya miko Chris. Kohimen ko baya bayid hautrai Jesus Christ. Kabanang jan barka jingsha shitom barka paska jumu Chris. Ngidang iyo yaktin kaba pinkray yang iban sotu kumno ki parisi ki ju ki yasela percaya Jesu ban kem yawu nanda sa penia yawu. But kai ka jingya keren jogi. Ki jingya keren jogi kalau kumno kilaban peniap ya Jesu, kentai ya Jesu. But don ki briu ki bastang ban yo jingmut naga jinglong jongu Jesu. Don bon ki briu ki la yo iya Jesu. Don bon ki briu ki la yo snow ya Jesu. Don bon ki briu ki ba yo mahal ya Jesu haga jingem jogi makipat ki stang ban sauto Jesu ulang nongya to dapat. He is a prophet. Don gibru kilas tamban sa uto ulang u Chris. Kilas tamban yo jingshai haga jingim. Namah bale kilas tamban jan bade Jesu. Haga jingim jongiru ladangi jan bade Jesu. Ladangi snap yo Jesu dakat tino trai. Ladangi pule binya ya katino trai. Kaya ka ben sejah haga jingim jongi kalau ngin sa tamban yo mahdi yo Jesu. Instam banjangan pada Jesu. Instam ban pala ya ga jinge jongi pada Jesu. Kane kala bajimman toy ya ke brio ba perlut kambun por pada Jesu. Don bon di brio hapadeng jongi ru. Bakwa ban perlut ya ka por jongi pada Jesu. But ka pratekan kili bale pe perlut ya ka por jongi pada Jesu. But nimla ban jebahab ye ki bale pilei mas.
Bale pilih mane sakramen. Bale pi perlu porban pulih ya ketinu trai. Bale pi perlu kambun porban duai. Don gibri kikeli yang ni lesi kikeran bein gibri bakam dia Yesus. Kam mendoi ban imkone. Cuban pindah ya kerekam rukabiang bein. Ladang pindah ya jing duai kumpa dawa yang kabalang kalabiang bein. Don bon gibru kim sautu ba champagne yakane hendra ka tino bala ka benjisha don gibru wan hapeden ki gibru ki ba yatainia ki ba yoma dia Yesus kia ulang Chris haga juga dor nio iro kaba ki gibru ki karan lawan we ubru ba karte Nicodemus baru Nicodemus ka tino bala ka ulang we na pedeng jo ki ju ulang we na pedeng ki nonsense bada ular don ka jingai jingur kabaya per na kiwei pati beriu. Kai kaba perlong ya uban small per. Kai kaba perlong ya uban keren ya giktin kaba ya per na kiwei. What made him to be different? Namaba ulayama. The experience of Jesus changes our attitude towards Jesus. Nagatagadam, Shisinu Nicodemus, Uyamadi of Jesus, Ulastambanyan Nagabindajo of Jesus. Nikin Mao, Haka Cospa Jomianis Kabalai, Ulawan por me, Banyakaran Badu Jesus, Ulasnabi of Jesus, Ulayi of Jesus, Ulayamadi of Jesus, Lesse of Jesus La Piabio, Lesse of Jesus La Doyo, Lesse of Jesus La Penihau. Kai ka jingkar dor jum ka jingi du blai ha ka jingim nagada ha ka ne ka gospel jum yanis ki kabalai kadhinri ni pule Jesu hi ula penpau ha u Nicodemus ya ka jingi ka ba pala jum u Nicodemus ula ubay uburiyo ubayama di ka jingi du Chris ula ubayama di ka jingi du blai but mendang yo I utta uburiyo bayama jingi du blai jingi du Jesu ulayang nagabentao Jesu. Sisi ban yama de jingedu Jesu, instan ban iyan nagabentao Jesu. Lagim pa yama du Jesu, ya jingedu Jesu, niyang percaya Jesu, ni kran percaya Jesu. Wat ni nud ban penya pro ya Jesu ha ka jingem jongi kane kala ka jinglong jaga pate. So what is the solution? Ni ha ban long ke ba yama de jingedu Jesu. We have to experience deeply the love of God. Tangkawai kalaban yarab yani. Buon gibrina padang chongi nimpadiyo mad yakanega jingidu Chris. Ladang nimpadiyo mad jingidu Chris nimsno mendoi ben late mass. Nimsno mendoi ben late yakandu yaw. Nimsno mendoi ben perlod yakapor jongi. Ninstamban kirli balenga don kamban imkumne. Henry, Shizin Yom, Ladang is Stamban Yomad, Nin Stamban, Kranaga without Jesu. Ninum Ting Shu, Ben Krancha Pamu Jesu, Hakamat Ibriu, Hane Nicodemus. Hapadeng Baharo Kiniginum Sen Sharula Yang Maraveshime, Padu Nimde Ben Bishar Yano, Kalanda Snap Nao. Nide Ben Wadi Kajing Shisha. Ba tangga jing shisha kan perlai lo dia ni kakte nu Jesu ka baula karan ninginan ken mau Jesu pin satip ya ka jing shisha ba ka jing shisha kan perlang ye pi ki balai lo minta bon ki beriu kisah ha ka jindum ki im ha ki jimmot ka badum ki im ha ka donor bakia ki im ha ka kli ka bakia ki im ha ka haka donur kamensiam kabakya haka pop nama balai kimpat yomad ya Jesu kimpat yomad ya jingir ke jomu Chris bat kai ka ngide ban yomad ban ngila ban yo iru uni uju Nicodemus haka gospel jomu yenis kat kendai laipo kendai habau Jesu laya bhalar ka dem bana ula wanra sanpo ser ke jingiubi bat kle bat kamir bat ka alus bangat ula panjimbit bantep ya Jesu ula wanra sanpo ser ke jingiubi
san po ser ke jingyubi kalom karukam baki kibriu kitab iau sem san po ser ke jingyubi ki pendon kam ban buram iau sem kabamon unikademus ula wandra san po ser ke jingyubi haba ujisu laya ban kelan haka mejengu ban pendon buram iau jisu kumusim kai kabala jia haga jingyum jungun nikademus haga taga jingya kran bat ka jingya kendo badu jisu unikademus ulas nabutu ujisu ulangu mesaya ujisu ulangu Chris but ujisu ulangu sem. He learned that Jesus is the King. Ke jingya kendo ujisu jingya kran badu jisu kan pensautu yangi ujisu ulang uye. Berkata ke jingtip kan vengno nangi ya ke jingti ya ke parabur. Kan vengno nangi ya ke jingku sai jingim jangi. Kan vengno nangi ke jing sausi baro. Every knowledge about Jesus will set us free from fears, anxieties. But in stampen penbana ujisu haga jisu. Kejingtip, but kejingyajan, but kejingid, ya ujisu kan pelok yangi kibaslu. Banginok ting yaki parabriu, ban kan ya kejing shisha, kumbalay unikadamus. Buat kini kibriu ki onggumno, pimdip mo, bahkan nang kam shimlami kino ni atulepa na Galilia. Daga jingsha kila talk. Nama shuaya kane haka jingto Bakhuid larani pule nitip ujona bad nahu kide na Galilee. Henry kini gibri ki talk. But kentai ya ka jingsha ki talk. Bunsin nagabenta ban yada ya ka jingya tainia jami ke jingim jami ni syaitan kibri ni buri ya ke jing shisha tendeng kalaban jagi gasam jagi dese kimi ki pa hapadeng jagi ki buri ya ke jing shisha ki kun ki buri ya ke jing shisha baliayu banjo ya ke to ya ke jingkran lamle banjo ya ke jingkran lamle ni buri ya ka jing shisha ni kendiu ya ka jing to ni jing Inkindiu ya ka jingkran lamler jami panya ka jing shisha. But kai ka jingmi kan poi sha ka jingya ka jia kan poi sha ka jingya per jingmun kan poi wat sha ka jimpenya bruyu habagis tamban buri ya ka jing shisha ha jingim. Unikedemus ula kendiu ya ka jing shisha. Ula yang slur ha ka mar bruyu. But kata ka jing slur ka pelau iau ban lepan ya ka metiap jumu jisu habaya namaru sotu shimla pan ya ka metiap yu jisu kumba pan ya ka metiap jomno henry ula pan ya ka metiap jumus ula pan ya ka metiap jumus namaru kuaban kelan ya ka metiap badon burom jumus namaru sotu maulam ubre ngiru haka jingim joni we don't come but ward ya kajing shisha kan pelai ludingi kan pelong yangi kibaslu bahkan wengno nangi ya kajing ting ya kajing tarai sunyu kajing artati but baro kata kabenda kapakata kajing enjoy iduai na benda kan kajing ay kan ke yukish Bakhuid jisu be e karko karta yangi penslay yangi bangindup long kibaslu ha kajing bangindup kindiu yame hapadeng ihimen ke para kibang pedian yame perlong yang gigi kun di baslur benyalap slur ya me ha ka parte enya ro ya utrai Jesus Christ tang plai ka jinge ke joni ben kindir ya Jesus ha ka jinge joni ha inga sen joni ha ki himen ke para joni ngangi how play Pardon Crucifix Unang tao ka bening pada kendo, but how Jesus Christ pun babarwejo.
Utrajani, yang berpura mesin Bakhuid, yang berkan Maria Trisuti, yang bersyadeng hukum Pontius Pilatus, laksana penariahu, layang latetriahu, layang sekibaya, agasni kabalai, lamin pangilaya, ulakir syadeng, usang hamon, ulay pangilaya, nagkakuman pagbensyari pinayip malaya, ngangay kamesin Bakhuid, hakabalang katulik Bakhuid, hakajinyasa kiribuid, hakajimaw kikipo, hakajipa kadok, hakajinyamong jukut. Amen. Encim berbar lais pan kisan. Lais pan kisan. Niwan ay nguya mitray. Niwan ay nguya mitray. Niwan ay nguya mit. Niwan ay nguya mit. Tushimune Kallang dapat pediang pun hau bleu pa badan bor barong. Tu trai biar singkinyana keti jompi, na bentang jingro kepura kerteng jom, kaci mentoya hi berkepala lampu jom berok. Tos nau horn ye ki jingtawa jangi bat to pediang ye ki ni karpat ko trai padha ke jing spoon jame to pindem wat ye ki mon ba mutlak jangi bakin pai shame. Lembaga jingya silent jaga Maria Trisuti kakuyi penslay bangin dutlong ki saki ki bajanai dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka berpin Ringka berpiru, token diu yala ki donut ngigan tir ki syautra, Aingu ya utrai uglay jangim kasyong hok bat kadei, Gashisham kalam ka bashong hok bat kapade kadai ti jangi bat ka jimpe ni mengi hamalla ka por bat ka jaka mana ingu yebe koken rat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jik namada ka jingsha jingi janga me pindu bor ye ki jimblin basuniu jangi bat me kintiu sha drong ye ki jimbu jangi da ka me ai ya ka khok ka sort bat ki bainam janga lemba utrai jangi Jesus Christ lemba jongo ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmani bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala karku ki mane lang ta ka jingka ben ni karpan ba ai ba ki sur jangiru kinya so bat ka jonki kat bangi pen pana ta ka jingero pasne vere Bakhuid, Bakhuid, utrai ublei kipai, beneng pertesa wada keburong jomi. Hosana, Hosana, turwai ublei syatrong, Hosana you lay you
Minamandra ya ke jing anu jangi baro. Bangin dut yo ya ke jing fidiang jangga beneng lembaga jing wan ya jang men sil bakui halo jangi halo kan ke jing terwa bakui ta ke jing ri play ni nang duai bangin lam ikon ke ba ir sisa ir shergan ya jisu. Iduai ro naga benda baro ke jing tumu jangga retreat center. Naga benda baro ke wan retreat na dominin gasu. Iduai naga benda baro ke jing don kam tame kabangila stang bachna ya kane ki yimane jingis ne jimble. Iduai naga benda baro ki badon bindala ban karshani ni ha kane ka kam uble. Ba baro ki ba ai sinyang badam sinyang mensiam naga benda kane kinang ya jing karku iwan rai ki baro ha kane ki yukish bakui ba ka jings board mensiam juki kalam ka basiso. Don bon kiba duai kershani ai baga jingi jisu nang siso apojo gi baro kabangi kot pario min sim bakui dashisha melom bakui kotrai kat the me jom ka jing koi baro namar katangi kar padio mi to pen kui pen kandang ya kini ki jing tarwajami da ka bapayo min sim jami kum ga umjer halo janki bakin kalalong yani kamet batasna jamutrai jami o Jesus Christ akapor baladino yahu badala kamons nova ulapedia yaga jingsha shito ulashim ya upu badaka bai ngoyame ulakdia yahu badala ai halage senran u om to shim batobang nakane pi ba namakane kalong kamet janga Yakabe naiti nakabenda jampi. Hagaju kero kabenda la yabam ula shemia kakuri. Pada kabaingu bian yame ula ayaka halage senran u om. Tu shimbat di nakane pi bara. Namar kane kalonga kuri jagas nam jagan. Janga jatang batimai bad bam chik. Yagaben pen mi naga benda jambi. Wanaga benda ki babon. Naga benda ga jingma pi ki pop. Pale yakane bankan mau iangam. Kasnam bakardo jamu Christ pen kui. Pen kui di kemensi yang batin pen kui. Pen khain pen kiaya ki bapang ki bashitam bara ya dai ni na obame kajimaya jongka jinge kata sin bangi banune upu bangi ngi ke pen mendaya ka jingya pat ka jimmi pa jang ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badya ka kuri janga jim peni ngi da ai no ai dem ne mar mala new yani ki babit benya ka kama jamme bad ban shakriye me da ka bas ngevre ngi kar paadye me ba ngi ki bayo binda ha ka met bagas nam bukres ngillom ki bala penya tale khawai da omen siem bakoi token mau ko traya ka balang jamme kabala priyanka satala kaparte bato penjana yaka haga jingi renka badulia upa bakoi jangi ubil bado bishop jangi bad bar ke lingdok bad kiriniam taken ma lem ro yeki himmen ke para shinran bad kinde ki bala yotiya da ka bakharne ye jimi pa badia bar ke bala kalat na haga jingi sne jame topadian yeki shaga jing shai ka kama jame to isne yangi bar ngi kar paadiyame Barengkang bakamari te iso di bakoi ka kami jogo bale. Ujaso bakoda kurim jaga. Ki apostol bakoi. Francis disease bakoi. But baru ki rikoi ki bela penslovaya me pateng la pateng. Ngillam ki babi. Ben yo ben dalem aga jingim bam jikut.
but bangin ro but pendon buram yame da ukon jame o Jesus Christ Dahu lembado badhahu kallam hame ublay upa badan born haga jingela kawe jungamen sem bakoi baro kaburam bat ke jingero junam la junam Amen. Ko himen ko para to indu vai kum bauji sulagi kai yangi bangindup yo jingai ga jingako inandu ai ka pangna benda bahar ke bawan sham retreat na dominin gasni hadus new berlin Iduai na benda ka jingang nuot bat ka jing tumo jogi iduai na ka benda ka jimpin dep kloi yang kene ka imane jingis ne jimble ka bangishna iduai ka paina benda bahar ki ba yarap school mensian ki badang yarap ruminda ai ba ka jingi do jisu kandan sutti ha po ka dolud bakinang yo jingar ku haki kamai ka ji ka jingdon kam jogi baro ka pule ka puti ki kami kam sem baro Iduai na benda ki bapangi bashitam ki batya ki hospital ai ba ki nang yo jing khoi jing kia kloi kum juru ki bayam so si hal ki jing khalat kin dit kin san jogi bai lo toin jogi kopa jongin Uba benin kalong ka pako jateng chome Kanwan kahima chome kanong kamon chome haga kandau uba haprin Toy himata kajimbang chuni kabanga kasi Batoma bini kringkang chuni Kumbai hirima kapilas yuni Wala kami siya jimpansoy, Henry to palagi nagabasniyo. Top light yang ingi karpad ko try na gajing siniyo bakro. Haga jing spur jame, toy jing sub jing sign haga sini jami. Kanamba na gajing yara gajing isne jame. Ngilay bara bo na kapo, paninyo jing na gajing jing jar baro. Kabangida kap kemelendi haga jing garmen Bakhuid, but gajing wan pa jomunam penem jangi o Jesus Christ. Namar kachome kalong kahima, kachome kabor kaburam, chunam la chunam. Kotrai Jesus Christ me ubelapong haki apostol jame, ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wat pe digi pop jani, Henry yaga jinge janga balang jame, but haga jingspun jame, to I hakai yaga jingsuk, but ka jinga tele kawai kat kong gamon jame, mame ubakim badabasensha, junam la junam. Amen. Ka jing sugutrai kandan bara bo rengka batin Ringa batin. Nampa ka jing ido Kristo ini ay marketina. Kukun lang ro jong ublay, me bagit no kipo kaperte. Hakami bakit na ka pop jaga parte. So kita ke bala karsa ka jing kawai jangu ko lambro.
Kotrai Jesu, yes no mo yung may roy may mane yung nagabenda ka na ikakilit ma kabakintan ang kabakakutang. Melawan hapo katuan uwag kami siyang jogi. Ko Jesu, melawan hapo jogi. Lembaga communion Bakhuid at communion din siyang. Kako karo ini bayi pepe. Kindi buram ini para. Bengnangi ko Jesu baro ke jingdum. Baro ke daw sa kapok. Baro ke daw sa ke jing tarais niyo ba ke jing tein. Bakhuid ini Jesu. Na ke jimpang jing shitang. Na ke kinyang baro. Baron haka met kapad jogi. Trai kam po jogi ko Jesu. Pangindup ya mahali ke kampala jogi. Yai ti kap kalpan. Ya ke bruyo baktiya haki hospital. Ke baktiya hak ying ke bam laien ke bam la banyan ke bapang cancer ke bapang ki jing tolon ha ke the cut match ke ba yap shi yang ke bapang stroke ke ba shitam harukam ha ka met ka pajagi ke ba sosi ke ba so jing cha ke ba sno kotla ke ba kitram jisu ai ba ka bo de menang seizo halogen di rehi pa ko himen ko para ha ke ke lipma ngenang kin dio bahar ke jingang no jami ha jisu bawa nang pelai dulu ni, bawa nang kiri burang ni, bawa ketai kamen kapar jani, ketai kamen siam jani, un pen bedi ki inga sem jani, un nang pen rundi ya bar ki kun ki bayai kalam biangka dor kadar jani jingi do kris. Ai Jesu nang ketai ki bar hagane ka por Lent. Hallelujah, 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 Toki jingai Bakhuid jame ke Bakhuid yangi kotrai ni kerpan. Pada ke jintre kam janghi to pelang yangi ke ba mes nabashisha. Dau Chris utrai jangim. Utrai undon reng ka bertim. Kuya ke kli jangi kerpari ke jingkar kuna utrai. To sharai ke bai jame kotrai ke ba pinstat ben poish ke Sngi khoi ke ben man. Bato senran yaki daka jinga bening bakarhai. Ba endala yarap yaki daka jimpendingen bangila aben yaki and kolai yaki shaki yaki baba ki bangimla ben yaki. Dau Chris utrai jungim. Blay badan borbaran gar ko yaki upa badakun badamen sim Bakhuid. Yali sup ben banak ko barbabha jung utrai daka jingim ka jompi. Misa mo ya.